Suka the Soul Brothers bathi ke isithotobala ngalesikhathi 15 minutes to ihora lapha na ke lesine njangishilo ukuthi indaba inkulu amaciko ayakhipha ayamaciko ayalwa ngempela kulezi insuku wadlali namuntu ashaya lapha na ke umsebenzi onenkosi iphakathi sengimcinge ngaze ngamthola lapha na ke bathi baba lapha na ke umtekhala baba umfoka Magubane baba wami ngithemba uphilile. Ngiyaphila kakhulu ngezwe kuwe. Ngiyaphila nami ngapha emsakazweni wakho inanda 88.4 FM. Sengufuna ngakubheka ngeze ngubheka ngisho nangama Soul Brothers ke manje ukuthi ke ukwazi ukuthi ke ungene angithatha ithuba ngamukele emsakazweni inanda 88.4 FM. Hayi ngibingelele kuwe Nhlanhla ngiphinde ngibingelele nakubo bonke abalaleli abalalela inanda FM. Abantu bazongathembi ukuthi ke uyena lapha na ke umtekhala lo awuthi ukuthakazela awuthi ukubonga imbijana ngendlela yakhona. Hayi kuzabezo ngampela abantu ukuthi yena umtekhala awuthi ngithi waphinda kwenzeka kuwe wena uthanda ukwenzeka mina ngiyintambo ngagolo ngagobonga kodwa ezinje ngazakubo wabanga zindi inkali ithi kabankulu ingakusazekela zabinyani intombi egameleni ngabuzonke abamajiyo ngivuka ngathi mina ngathi mthamba kwesigidi ha ungabonga sinami ngibingelele nje kubo bonke abantu bakwazi FM tekhala lo sekhona ngaphakathi. Suka kwaphinda kwenzeka futhi wena mathanda ukwenzela ngiyathanda lapho ngiyathanda ngapho baba uMagubane umsebenzi mkhulu umsebenzi wakho muhle inkunzi emavava ngicela usitshele kabanzi lapha na ke ngomsebenzi wakho omusha sha inkunzi emavava. Cha Nhlanhla ngiyajabula ukuthola lithuba cha njengoba seshilo uNtaka kubalala umtekhala uzokhipha usekhiphile ukhiphe nje amkwayizolo ngicabanga ukuthi bekuzi with 16 kwasekuzophuma ke i-album yakhe ehlwe sikunze manga yeah iqukethe lapha na ke amacwecwe amanga noma iqukethe ingoma engakhe leli cwecwe lakho le ingoma engaphakathi. Yami nengoma enzi 11 zo 11 inetwork yethu ayinhle kahle ngazi noma mhlawumbe usendleleni nini ngapho noma kwenzakalani kodwa ubuye unginqamukele. Ngiyayizwa inetwork yami kodwa nje angisendlini endleleni. Hayi nakho uyabona ke manje nawe ubambe kanjalo kahle impela ke. Yeah. Yabo usathi umsebenzi wakho icicwe lakho liphethe ingoma ezu 11. Kunjalo. Lenethi izenzo zakho ngicela usitshele kabanzi ngaleyo ngoma leyo ngoba kunendawana la ehambe khona ithi senzwa ngabantu ukuthi ube la okhona khona ngicela usitshele kabanzi ngale ngoma izenzo zakho. Baba Magubane kwathi kudu macede wathinya Baba Magubane hayi network ithanda ukusiphikisa 068764 9969 njangishilo ukuthi ke khona lapha na ke baba umtekhala ocingweni imsakazweni inanda 88.4 FM angazi ukuthi kwenze njani kodwa ke ukhona ukuthanda lapha
ukuthi ke kusiphazamise ngalesi sikhathi ake sibone ukuthi ke ithini into lapha na ke kuyo ke internet yethu engathi yona ethanda lapha na ukuthi idlale ngathi yona ethanda ukuthi ke isichaphaze ngibona ukuthi ke ngiyamthola yini lapha na ke ubaba uMagubane ngalesi isikhathi ku 068 764 9969 uzofaka khona umbuzo wakho nawe ngapho ke ngasekhaya kwaze ukuthi ke nakhona ofisa ukukubuza kubaba uMagubane ukhulume naye ngoba sekhona vele ugcwele indlu njengishilo ukuthi uzobe khona na kanjani ushilo bandla ukuthi ke cha ngizoba khona mfoka ngwenye baba uMagubane ay khona ya nakho sengiyakuthola ke manje babo wami iyanqamuka inetwork hayi no sengiyakuthola ke manje hayi sengiyakuthola manje yangithola wena ya ngiyakuthola uyangizwa ngapho mina uyafika kodwa manje uyakhala yathi okay ake ngibambele nje kanjalo ngishintsha ukwenza ke ngiqhamuke ngenye indlela ya athi ngizama ukuqhamuka ngenye indlela ngoba usho ukuthi ngala kunenkinga ngibambele nje kanjalo ngizobuyela kuwena manje nje ngiqhamuke ngenye indlela okay yeah okay 0687649969 mawunombuzo uphethele lapha na ke umuntu ekhala woza nawo yilithuba kunjalo mthandwe Nanda 88.4 FM yeah sengithe ngibuye naye ngenye indlela lapha na ke ubaba uMagubane ngalesikhathi bengisathi Studio Network bengisathi ingoma ethi zenzo zakho yizo zisithathe zasibeka la okhona ithini ingoma uthini umyalezo ngoba uyakhuluma khona mhlamba ngidede ithuba uyendlale kahle ingoma yes zenzo yes masikhuluma ngaleyo ngoma ngingayibeka ingoma le engayibeka ingoma esuke bangiyikhomozile mangayibhala ingoba bekade ngizama ukuqwashisa amanye amagama ngizama ukuqwashisa ukuthi umuntu akumele ngempela uma ngabe eziphila nomuntu noma kunomuntu omfweni uthi mangabe kunenkinga ekhona bese kuqhamuka umuntu ongaphandle uzokwazi ukuthi ahlukanise lento lena mina eniyona noma lokufweni nibona noma lokuphila nikhona bese sike nihlukanisa yabona ngokuthi mhlambe kube ngagcina ngempela sinize nahlukana nomfweni ngenxa ukuthi mhlambe ulalele omunye umuntu mhlawumbe uqhamuka eceleni wakhohlwa ukuthi mina ngisuka kuphi naye ngoma yami ikhuluma ngalokho njoba njengoba ngilana nawe lapha izinto zakho ukuhlukana kwakho nomfowenu ukhona umuntu owenzele so leyo nto lekuthi kwenzeka ukuhlukana hayi ngoba kufanele noma bekunenhloso ukuthi ngiyahlukana
kodwa kube lihlamba nje somuntu isifo lihlukani ingakho ngize ngawo balale ngoma lenithi njengoba ngila nawo lapho yeah ukulayela abanye abantu ngaphandle kokuthi uze mina usungazi noma esiphila nawo hamba kanjalo mhlawumbe umuntu uzothi yini mhlambe iyadala uqhekeko phakathi kwakho naye ushiyo ngoba uyasho kule ngoma ukuthi abantu basasinasisha lento bathi abantu awu nakho ke nangokushiya nomuntu ekhala uqhekeko ladaleka kanjani ngihamba manga wakuthi ngengikwazi ukuthi uyele emuva ngiyochaze mhlawumbe lokho kungadinga mangabe kuthiwa ngizokhuluma kukho nifuni sobabili mhlawumbe ke ungakwazi ukuthi uchaze ngoba lenkulumo yethu yakhulunywa kakhulu so manje angeke ngikwazi ukuthi ngichaze kusuka yaphi lokho kungadinga mangabe kuzoba yini naye bekho sizochaza umhlaba ngoba makusazochaza mina kuthiwa kuzozwakala kathi makusazochaza yena futhi yedwa uzuzwakala lento ebihlala yenze ukuthi ubiswe omunye manje ngabe ngibone ngathi vele abakusikho ixazululo esidingakala noma mhlawumbe abantu abasizayo basuke bengaqondile usibazula basuke beqhubeka imisebenzi yabo ngoba fanele ngabe umuntu uma izobiza kwasinye kwazi nesifikathi ekhaya abantu lokho manje bazizula ngoba akwenzekanga kufanele umuntu ekhala alekubiza usuye lapho ngifike khulumelo wakhe umsekhaya khulumelo wakhe iqinisa abantu abalazi kodwa nje ngiyazi akazi lokho njengakusho ngizwa kahle kusho basafuneka ke umuntu akahlele kahle kwazeke ukuthi ke nibuye enhlangano ngoba phela isizwe maba mangalihle iqiniso isizwe siyanikhumbula siyakhumbula impela amanonenu kodwa ke ngokuzwakala kengoma engathi wena usangakuthanda futhi sangakuthakasela ukuthi niphinde futhi nisebenze ndawonye hayi phela nginayo na uyazi yazi ngibe nayo uyazi singengakwenza hayi cha la umlaleli wami uzimele ecele kwase Tafelkop uthi mfoka ngwenya uyaphila bengicela ukubuza kuyena ubaba uMagubane ukuthi ke usebenze nobani kulomsebenzi wakhe omuhle nakangaka okwamanje ngathi ngisebenze ngingedwa ukubhala ingoma isekuwukuthi ke uma sesistudio kwenza khona ngisebenze lapho njengoba ngibabala lapho mayelalela ingoma bona ngisebenze lapho yeah unkosikhona lapha na ke uthi likhupheke kakhulu iqhawe kodwa ke akujwayeleki lapha na ke eyedwa kusho unkosikhona ku WhatsApp ke womsakazo inanda 88.4 FM ngale kuka ngoba ngiyayibona ikhona lapha na ke ku YouTube ikhona yini ingoma yakho noma album yakho ikhona kwamanye ama digital platforms ngisale sevele sengidede ithuba nginikeze wena ukhuluma udayisa umsebenzi wakho unikeza abalaleli yebo kunjani impela umuntu ekhala ukhiphile i-album yakhe ukuhloko sithi inkunzi emavazi uyatholakala kuwo wonke ama-digital stores uyatholakala yonke indawo la kuthengisa khona umculo impela ngijabula kakhulu abalaleli ngiyazi ukuthi mhlawumbe kodwa-ke ngoba nami sengizamile ukuzenzela engikwenzayo ngakujabulela ukuthi nami ngithole i-support njengoba ngizokade ngichazele ukuthi ngoba singaxabene thina mhlawumbe lina abantu oluthola iqiniso but-ke angikho lapho kodwa nje mina ngila thini nami nawo umsebenzi esengikhiphile abantu abangisapote kuyatholakala nje kuwo zonke iy'tolo kuma-online uzothome ngiyafisa ukuthi uzodlala emcimbini wami utholakala kanjani ubhukhwa kubani ithini inombolo inombolo engibhukhwa kuyo ikhona laphana kuntekhala emleta ikhona ke inombolo yekhampani itholakala yona unombolo lapha na kumtekhala legacy umtekhala emlegacy kusho ukuthi umuntu akaye ku Facebook afika abhale nje ukuthi umtekhala legacy uzovese iyobe siyavela ke lapha na ke
inombolo kwazi ke ukuthi ke abhukeke lapha ubaba uMagubane kuhlupha isikhathi sihlushwe inetwork kodwa ke nje ngicabanga ukuthi ke mina ngumfoka ngwenya ngithokoze kakhulu ukuthi ke ngikhulume nawe phekwana umsebenzi wakho omuhle nakangaka omnandi lapha na ke inkunzi emavava ngikhipha ngenkunzi emavava nokuyisihloko sayo ke lapha na ke ialbum yakho sibonga kakhulu ngesikhathi sakho baba uMagubane Ngibonga mina Mthimandla ngibona kubalaleli ngiyabonga kakhulu sibonga kakhulu sithokoze kakhulu ngesikhathi sakho